abusia ha attention TV so bibi akwa ba de baso nsema etwego e social media so Ghana montene so ma hwebedwam politics lifestyle and entertainment and e de beso mo attention TV so nsem bi etwego e social media so ani na efa na Agradaa kanene e friend no say the din any evangelism apart on the 2nd of August 2022 ani na yehu say program cheche bi ekoso e won kramante mo wajajanchen ani na ene say wo bi evangelism apart na so dan esanso share no asofatare asese oye evangelist na enumu ana kwaje mic epa won a wo ye mbukatani na acho say we die bayo bibi abone obi a watena social media so ayeye obi net politicians mayor person obi a ofa ne bone enche no na ina ye hu se when you the first time mama me Agradaa babonten a wo chirima chire se Ghana fo na wona wabonu bukata bia no won fa ne bone emfa enche no na ekamia kwese Ghana fo etu onwano de gu no so se chopper de betu dwai kra no ekamia kwese wo boa efise asa ye hye no so fatare no ntimi nka se won pa achew onye hwe eno nti chopper no de betu bidwuma na se o de koma Ghana fo ni na wayo mbukatani na no eye atro bi kra ana wodi ansa na meko professor Larbi so ene no akotwetwe nkomo e de afa chopper ma me Agradaa ede abeto abonten a woche ma kire se odi obi afa ne bone enche ne se wa yew ekwan foforo so wa na ekwan bone bia so no fa ne bone che no ye ne professor Larbi e betwetwe ho komo se no evangelism apart aso fa mo Ghana ha no mo se no magina tum ana assistel no mo assesse no ye beko ne yakotie bra na evangelism apart e pa Ghana fo ni na acho yenko ye mbra sisia Erade Yakopon in show bibia. May the Lord bless each and every one of us here. Just as my father just said, I stand before the Almighty God. I stand before the mercies of God. I apologize to anybody I might have offended. But to have mercy upon me and forgive my shortfallings. And I believe when you take that step or you do that, God will also forgive your sins. Formerly, I belonged to the world. The world used me for a lot of things. Today, Christ has saved me. So it will never happen again. I thank each and every one of you for forgiving me. The Lord bless you all. The Lord bless you all. Amen. Abusia a chopper evangelism apart at the Tvgh on the 2nd of August 2022. Right now, we'll share the software atade e wona sawe demo and ye kwhwe e de buy and some metal common some menka will say they be ye ka say your donations are never too late there. Na e University Foundation and number N 0548302985. Yenko ne Professor Larbi enko hwe nkoma pa ma kwa ba. Yeah, ba. Me di se bibia ye boko. I don't know if you Papa, Mako, we are D4 our Ghana memo hase. Na yen say evangelist mama part can na or ye comfoba I never friend na Agradaa say or ye evangelist. Na or the chopper be ako e de ama won we did one atem e social media so. Na answer na me bisa o say no e kam yakoye say ni program o ye ni na no. Ghana sofofo ni binumu anhyeda anko anas won a wo share no asofatare kra no bishop sa wo Ghana be mu ha sei no ye beka ye yi computer man e de free ma dodo na anas bebre na enimo aden ya sofo mo Ghana ha no mo still mo ke kama me ne ko anas mo twe no ene de abata Kristo enimo yo made us say o sa semu ya jawone me edi komo emichia obi a michia ahwefo nyina obohwe sa videos yi wo hwa na wala kina unyanya fundu ya bauso se me ka ho asema na me ka na se wiase hwan kra na enye mfom so da Bible say Yesu
ye kwakosi oba bia ye chi na ye kosi na bo no na ye de ne ba ye no bia kuta na bo obo de ba besi na kunu na Yesu ka se hwana o jidi se onye from soda no on de kan ento ne bo ma obi ade ne bo ye den eto ko enti se Bible say se ka say ye nya bone ana no kure no ene yemu na ye atofo eno nti ye to me say awsofo bia ni wa obetumi de ne thirty ne bo se medie sa ma me ya sacrament ase no se wo ye sakra na ye bompa ye de age adebone ye fo nkwa ye se God se wo kan Bible say o say odebone ye ni wuo nya den enya ruade fe enti anka eye ruade pen say odebone ye ni bia ba ye de be eba sesa na dwene enti eye mo bi de say obi a o practice aposonsam ejai aye de ben abefa Kristo eno kwam say nkran me hu say sana abosonsam kra emfasude bia nya den eniho but ade ba ko a me pese betwe ahwefo eni efifi ne say Bible say bia no I say you shall know them by their fruit and say wabomodian aba Kristo sumu yi na aba obeso no na betra say she is real or not but ade ba ko am ehun say abrantie bi wo trokonkrom a no so ye bukata na ye fe no Zacchaeus na ono so ye den no so ye bukata ojin krofo ebu krofo edi nya ne ho tam ba me kan sa scripture na ade ba ko a me fe say Bible say ebra oti Yesu ofu dua na ohun opese ohun Yesu osia Yesu no na that day na Yesu de no call the fie no Bible say abante Philip mu kan say say mebu obi agenesam sika de nya me ho a na me ho Yesu yi sa niam me gi ye nyina me de ben me sa de amawo ama Bible kwa say o sa so bo wow enti me de me odi for sa me de aka de me twan fi Agradaa wa na say aka one day aka obemodin ato party ana wa host conference bi nanka wa tumi aka say obi am fire kwan bi so eji wo Sika ebuwu eye wo sei mame akunafo nyanka mame nkofo mu ni bi omo ni kamafo mo ba won chanya oji o Sika obu won de afifi adan anya won toto cars nyina no aka obetumi se wontumi nya Sika na obu o mo pu a aka obetumi atwa kakra bi ya to say obi a wonim se Agradaa wo ba me chanya me ji wo Sika bia no bra na ba ji Sika sei na fa kwose bibia so na ye de ben da ye mimi hu ne se no ko bamu a be me nipa hu say you are a genuine repentance I say I am passing ya we ye de ben wonu hu ba won to me fa wa no pan ama apologize say ni say am me ye no mo fa cheme e bia obi detri awoje ye no if it's that time na woje Sika no onya even 500 po and say enfanye hwe what you say e bia obi Sika na ka o de kwakofa niema o hwe ne ma school ni ade na because of the ignorant tea o ye de be o de bre wa o ye de be oje ye want to me I free if it's a brand thing ne obedi kwa ede ben eden enti di aka me bia na say e ka say genuine we ya genuine repentance me die aka ye ede ben ye bomodin e we ka me no but ade aka me hwe free ni nche say aka obomodin aye meeting bi na aka enipa osusu say ofa ekwan bi so ebu won age won sam ade a anka anko ye bia no ko tumi aka say e bia Sika kutu e bi wa wonim se meje won sam Sika bia wo kwan bone so no
what ya fe bana beji salad here brand to nsa didi na anka after no say wo bibi kakra pa wo dey de ben na anka amaye hunu say ampa mama na nu it's because sana if you say ye ko bible ba sana Zacchaeus ye Zacchaeus adwuma na oye no ebia na we ye ebia na gada ye no wow if you can say Sika say ya no waji we say wow say to no say bia say 2 CD or say a CD why say it is true that no Zacchaeus ebomodi nya honya de bibri but genuine repentance ebro sia Yesu no oh say can repentance ne say dear we ye no thought ya say dear we ye no waja to me say why de ben we jai na we nya biem aja say that is a repentance but say the work at my repenting and yeah problem Christopher be brave fair crusade no ba na ye frɛ wa o pese o fa Yesu bra no aba no be fa Yesu o fa Yesu ni wia na abrabɔ na ona mu o be fa Yesu no na wasan kwɛ den wasan kɔto aso one say what I say what be make a confession but you have never repented okay and to me who say Agradaa there they me who say we make a confession say a person of Christ but action I say obi ba social media so be can adventure no come and no oh me way I can say offer onyankopon there are so many obstacles there are so many issues you encounter and see enye ni nyina na yi ano what I say but on hwe say on ni nyankopon temu ye de ben eye because on to me so ni pa bi ani da adwuma ye me na mo we e bia make e bia obi pemasam pa but obi so e bia onye den on pemasam but me to me please you obi but I want to please my word what I say until media Agradaa ba wa ba Christopher sumu no ye me de but the amehwehwe free no say the Zacchaeus ye no ano na ekire the real repentance so what sakra okuna ni bia oje ni sika ohia ni bia na oni hwe why say ebomu say ebia na onim nyansa I say say so what I say you oni pa bebre odo sa enti ono ye mistake wan che da nwene wan na odi ni sika brew efiri ho no on si dada no bi ebia make the last money no odi brew ati ati enti so what say dia na anka what say dan edi sika ya japade bebre sika won samu yi anka de me hu ni say u betumi akwo conference na anka wato nsa fresh anka fuyi na wakacho me say de na wo mu nie ba na woni mba fei na wo hu Yesu ba ti afie enti se wo hu Yesu dia ba me ka se fo musika nyina ma obo even eye 1000 cedi simple aya se nipa no etimi wo se ampa mami what I thought me sakra so me can say but say one of fafa there enwie peye because nkofo bebre wo ho a me mati nkofo bebre ya waje omo last money and omo de call ya yesisi omo bo mopo ewo omo konsa eye de ben epamo no ene ade enti wa ba Kristo mu de but as I said wo da suban bi adi na manipa hu se ampa mami tema bi ayede ben awura no wadu no ho ampa enti Agradaa sama obisa me de na ne ameka de afa hu se omo hu modern na omo suban pa bi eyi ne ho adi na yen hu se dua no na ba ena edbe hu dua koro
Ebeda sesa wodo adwenche ebesom ye ebusia for Professor Larbi ane no atwen komo ediafa sese ye be friend evangelism apart e chewpa ode call edema Sika Gari fo a wobu wo mbukatane na ono so abetwe na adwen ediafa ho Attention TV SNI pacho on subscribe and pacho subscribe e mami kotwa so e wo Facebook ne follow like comment and also share to be the first to get the videos no your notification bar no so efa and mommy Attention TV you see we inspire you more you money share money yeah that's